Yes, Kienma lawo abedo katiat abotu malope ki library ki computer center madong tie yagagu di kalon afoyu matek dokan yan matien ma utie kanen wa tien watie ki latija chel mayan tiu bana i library and computer center matie ani kalon yagagu district Chinya yom ber matek ne tien en obiter robot wa into details kiet ma library ni tia tikere kidong tira konyo luak kere ye agago kan chinya yom ber matek ne dan ma pol dong gu bieno gu charo tiki library ni lo teno kwan ber magiti ka kwan no en computer ber gitie ma pol si chinya yom mada amero a jol kwan kar me jollo la diet Samuel mayan beiro ngarachiel ma tiyo en library ni chinya yom matek a juli la diet Samuel ya foi matek to foi matek foi mada foi me jol ni al matien foi bieno kanti ni go kanti mabe ngio ni ganti mabe ganti mabe pa mo pol pe o foi matek ya o foi bieno ya so kid ma waju kere maybe without wasting time in it where tiatewa kilma library ni tiatikere wek no annually me Uganda ki annually me wilabukolo gunge ni ya ga gu bana wandong watie ki library ma pedok miete ni wachiet wa Kampala kono wachiet wa kwene kundong jamni ti pajo chi yini twero tiatewa dong ana foi mate ya foi twal foi ya ma pia cher ma bo mer kong dan gunge ana bedo nga kere beda be la tich makany kenying luani Samuel Bonyo atiu library and computer center man kono library and computer center man wonetie ma wone nani kilonye San Florence wo main community in London baten tio kedwa kube kedwa chamo ikan mingi ongo kingo mano tikatieme ya mire me library and computer center man TME empowerment for digital skills ma kawadwa wek jomo kene goniang medukero bota joma kamegwa unyo dano dichu mebedo kinge tutu matoto twal inyo pamono nyo kera medikere ya mene kono mire pa library and computer center man donc watiki services mapola deda mateme ye machalo watiki computer watibe ki library watibe na ki internet ma kanga ma meo ti chemo mabe en bieno siku bekedwa timo ti chena ni kun malu be ki internet ya i computer site watiki services machalo typing and printing watimo photocopying bene ye Kenya ben watimo graphic design watimo ben laminating watibene ki lesson note ma chaka kip nasare ni okere secondary wayibo bene o watibene wayibo pen chaka ki nasare level ni okere primary mene gen matime ai library and computer center mamegwa karman ma wan wachawne ai computer training wa noni kangar mamero bieno minongo Ngec matori computer and bieno pon form machal application form onyo admitting si kinge en bitia ko kwan makamege duration midwede wa mio kian certificate mapat kimeno watiom bene photographic and video coverage ya library makamege kwa bene watiki bure mapat ma bene kichwalo wa mukane potinyen mapol down pot pingeo la pole pa Jose William Okidi and show you about the Comboni missionary of Kalongo mighty kanano ne enoni so wadwa for ye matai tutual biyen ma fot pingeo kin makalon chaka kere onyo foundation pa Kalongo e ramo following book man so and bishwalo ne put mukane bian for shwalo kope manok biyen mane mero wilo na wila ben in ino kare me wilo ne so dire maja ki bishwalo kope ne maduong watiki bure e kini mayin bet kanero neni ene me sacred
mala shoine obedo roda bayans ya ma gentio kare dijo kedwa ka chil so ka ngej motie o legi kube kedwa wan salo library computer center lo tistie gijori level moy kan ki yom twin so a foi matek to manager yes we Afoy matek afoy la dit Samuel peut-être wa wiye ikomkiet ma computer ki library and matie kalon enani pitiu kere atie ki la pen mo kwa mano ngato mo chamo kana ben to ero pen wiye ni gwa nyo en emerro pieno eto kireme coupe verotaire ñu wax tie ket na ma ci mogo mano munu tiu kere mais konyo dana wek no ko ñu ya ker me coupe wek no non ko mo gun yang ben lo ma pol ya ker me coupe per mo maray to pe kono do kay tiki chim watiki numbers mo kana mati whatsapp mo kana mayini goy audio wabe ne watie ki platform maka make wa creating watiki dan madon ye pe jo madon gente platform gen ramo following ngo ki ngo mano wati matika time be gen nyaro ke do tam pol mo kana ngej mo kana wano ke bodgi mo kana ki no ke botwa we all running library and computer center man ko mabe kono do na machine matie tia chel 075 283537 kidong mukane 0784805013 kidong mukane benetie 0347094809 so enoni namachima wan watiu kede ma watiki business card makai no business card wa obore ira rawne no jam en weng ma wan wa lo yene ke dong na ma chimane ramo kubekedwa ya agene enoni malo bekela pen mai penyo agene no tika ya foyo mata ya yen mai tika nenwa wo foyo miero wadwa bot mego pe bir kitam ma tut menan ni ke lo library ni wa ya gago pa jutua la dit sommer maybe me medone atie ber ke la pen ma mer penene ma lo pe ki library ki computer center en madong tie angeni yen ber la teach my TUN library ni kwa nyo tie tam ma yin itwero mione ki annually me actually annually me Uganda ikom kit ma be pa library tikere ki be pa nong Ngec i computer ken matikere ya eno ni la gamma be ada nyo la pen matima be ada ma mero en mai tikana na wa da tiwinywa ini kwany kar ne biene library and computer center man chi biene no Ngec maramo so dong kayene be bieno wan wa directing in piane kunyone dong ken ma wa waju kede Ngec matot kayende pe lok me computer yen dong peramo no gi moma be piane kom be de ne bene teach ma wan wa yenyo inaro mo go chwale platform nyo chwale online so kayin do pe ki access metis ki internet nyo computer nyo jami pamono nyo pamono where in pe bino ket men no ko en where in it ma applying fi no tichane so do walegi bien botwa wan wa tiki Ngec mo wara mo mi bot in ket mai mero kede where in it ga en marwate wo fo matek manyote meru wacho ni macharo wana churi umire pe wabet ka chayo lok me computer unyo lok me library pian ngio gen mau yom chunya ma weho chamo kene akwanyo lok ma pere tek kom lok me meri ana ye wana churi pole ken ma waju kede la wu wan wa chayo jamme ino achuli in fact lo palolora ino dano ino ngan mo ni chato nyora
cha to nyuha ki ken etinuni ti achulu kwan so ya unwati katema wacho ni jammi ma nen tikati me ma per ta ki rekompe wacha ni kari ngati moni ti ka cha to nyuha kari beti ti ki cha moro gan pole ana wajni kai ti mi ario mo chere tiel ko ngate ni i cha to nyuha ne ko wek ni na chiel jal ni na chiel pe cham brek ngi pe man nyuha chi chere wil achuli an ber mer wacho ni kong watem tik ke library ni ma ki kelo bot wani wek wanen kien ma watwer kere wor nyim kwere paran nen ti mabe kit ma lo wana waju kere dan ma pol giagi kan gi chero wa Kampala polle dan gi chero Kampala ya gi no library me kwan eto eni dong ti ya ga ko kan an bena waju ni walu dan duju me pino ka ti library ni kidong kamio tam mabe wek library ni ko don do gin mabe matwer ko nyu anyuali me kompeti nyoni yalwak me kompeti ki yalwak mabe fut go bi ni ko wa chi meno ye tam an twer me ne lo dit samir ya on the protector to al manager an bene nero na tikana no ne onyo gin mara ma wacho kilwak ma gin tikana no wa ni machala wan in mai tikana no wako berichane pepe nyer kom la wore mone ma pe kana no wako berichane manyote wan stek de nero ma wan watika wacho ne onye winyo gin ma wan watika wacho ne tembe waj bo la wore wa oro en be kwan karne ko bien ko nen en ke wan nyoko confirming ka dong bene ku chwal mirne mitimone bien ke ma wajo kede lo buwani lo ma la ke an bene ilo me chai ti cha nero ni ene pe ka ka twal bien ne ti wan watiu jomo kene gi chere lo me ywa chet ki choron kono timo ngo gene chok yugi so yin kai beru ka chai ne ene bobi konye bien en after te ko tiche en gero bi no chene ne dak luako kome rogo ba maleng no gina chama tie ni aki kom tit maero ti ma wan wa chai ni tino lo yin moni mai ti maleng ero no kai tikane ki tinane we so mero wa pa pe ko wa nen pi anyimwa wa ti gin manor wakte nyim la chwe bene mo chwe wa pe wa cha gi moy ken ngar moy minen tika chana kere ki tiche moni mai ne ara chala gogor eno ni en ngeo pe ngo ene cha gi ne la bolle pe mego Florence gen ki won ore team mobile magen go cha ko wala library i kalong kan ni yaga go kan gen go tama tot lego wan mauti kaneno ne pe wanen chalo gen mo magena konye pe gen go nano ner matot gen go tamo imagine gen ko be dong ti lo London ma in pengeo ken ma eno cha ko kede wa eno kucha so da lego in mai tikanero wani matin timbe turning up ibini nan ngoma wan watimo kayin bene chere tim gena ne pajo wak olo ku yo misindano ku mi dano kero me timo jemo mo pol ene ngoma town mi ara medical ngoma i waja ni manza ya wa foi matak o foi un ma peru ka nanwa i side man foi matak un ma nen wa an producer cons ken ma wachi ukere ni abeberu ka nywa ko tam kwetu ka duju meneno ni wayi lo pa jo malo wayi la chuli malo en chi wa foyo la dit samuel petam men mi opotwa man tam ma be mata ma ka wa kwanyu wa tiu kwere to er konyu wa bene kaneno ni wayi lo kero pa jo ma gipe ki ker mu kan bene malo wayi lo bene ka wa malo chi a foi mata jo ma bene a chuli magentie waho ki a chuli magentie Uganda magitika tutte meneno ni gi konyu pajo gi yilo kero padano mano ki tiping wet bene wa chere level le chi wa foi neno wa lego bene ni mete ka kato ngec eneni mete bene kaneno side ma megwa ma pere te lo you subscribe to my YouTube channel and for more details and maybe for more about the business so yin bene my tie ki bia charni to ero non koma then I also chwalo lo eneni waho wek no dan ma pol ben go be ki ngec so ana foi mate roba go yeah for